Nana Akrofa Efa Jemfi Otosum Yunu woye assistant researcher at University of Ghana. Want from Dumedi so no bechere ye or chere say ye nananom kwan no mofa so no mo sayade no na eboye pa ene die enema aginsema ye hunu so ya to dada no ato atwenti ama ye hunu niema ye Oka heba oka ewura nko ade but herbal medicine no is part of traditional also we make spiritual marriage made more example say na fie ye kwa ntwoma mochia no and they say spirit born ba ho now today one me na afiafo a e beto no konebusonfo yere kwati de wo ye yedi me na wo hunu bayire yellow one is abre one ye free teacher beti o kire say eyeyefu yare duro and which is science has come to establish. Entimina nanu abayire no wi a ensu no onhwe ntungu ye sandi wo fufuo so na obehunu saade we a Jesus name so kosirem ko he meba wa no omo body size slim kama ahofe ya kire ne se oba wo a first 1 year ma onimo se de be ya na funya kase ya haso so traditionally yeah, health system I was say you pass it on. Share the internal your home. Yentenya diarrhea. What you say? And I nyampa na enkunipa ne say. Anopa wa ankasa no dudo na yede so ya hyesiwo na wanum bi no. Onse no ankasa yensuo. What you say? And no ankasa yensuo. Ndi anopa na ankasa so wodi kanum so. What I say? Then your stress management no. Yen na dana yetna chance ba ko hu didi. Enti ubufu nu ya sadan, wo ye dan nwiro nu be dan. Obedidi. Menji aduro ba ko, mewa. Traditional medicine. So nim chicken pox. Repeat. Aduro bie nu na chere patati so de be sra nipa no. Asa. Na wa no be Fanta 3. Within 3 days, I said him call. Apatasi. Se me catch so nipa yare a conform oduru anom sofu mu oduru anom kramoni ma oduru anom e yaresa but yaresa no e touch beliefs na ma ne so hesa se obi a wabo wa hinyanyam ana wayi wo yare bi wabo open no kwasi se nipa no oye na de ma ne ye ne ya na ogina tokurum ba bia kasa tiawa Cause se onipa ofo free wo yamu no boa o spirit he owns you asebia na obeka tia wo no ebe ya adwuma chawpa eye yaresa ndu ya brantie na obi aboa wo okofo obi yire obi ne ote na wia wo ho oboa wo no wo se ko sane matasi kwase wo ho because me ndie mi hunu na de ahadwe ne se eya na ye fire nom as normal, yes, something must kill a man. Hey, boni biara mrante maba. Suro se ubefo biyire. Why you be a yan children? Atem suro se ubefo obiyire tie abrante. Emma wonon trepa you know. And this is traditional medicine. Person obi bi na se kwasi nyame hira o ora we bi me dase. Yes. Ena kwasi ni pedi boni na onya saranda se me pa chow me srow no don't stretch smart of course if you are person poison na watiti ma ubetumi sini kwan